Dharia Wero Weekendi. Ni tariki 11 mweri jwa mugwanja mwaka ni jwa 2026 na ingo kugwata ogeni kiri nteto chietu chia Weru thaa ithatu. Twine chietu Festival Season 2 nezete tariki 8 mweri jwa 8 mwaka jo ichindire tigiti ya mambura jaja Kemeru wa scan QR code eze na uchoke bioria nikenda wigwatira tigiti kana wetekire werodigital.co.ke na kirirwa rereto rwantuko ya narwantuko inka indiru Rais Ruto na arari Meru ntere cha Igembe Central kiri ugambi bwawe Rais ethirwa agekira mawira ne Kathomba jangu geria kethirwa akiritira Ameru narwa okaire ntuko inka inyumene Rais ni akinyete nte nota wethire mawirane zatiurite na abakathiria burumpitho kiro cha maitha ja Meru na kumania na bobo turi kuria kethira ni ogwitikia thirikari ya Rais Ruto ikaingia mawirane jayo kiria Meru uri na witikio thirikari ya Rais Ruto ikaingia mawirane jayo kiria Meru araniria na bautwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaneria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya amuna ntetire nkureterete ni Yareto kudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Rais Ruto gukinya Igembe na otawethire gwikira kari mawirane Kathomba asiasa baja Meru kuga Meru iri murengone jwa tutam mwankamuthia Ndagitari Fred Matiang'i kumeneria nkiama ya IEBC akiuga Kenya ni bagite witikanio nayo Musiasa JR Marete gwikirwa mugene akuruba imenti kenda kurwira giti kio gavana Teto cia Weru. Mona niretwa mathithio ni Jacqueline na niretwa ni Maureen Kinyato kiamberia chio na arua nario arendene akaunti ya Meru Rais okaire atioreri ni gwikira Ameru mawirane nkabo ntuko inka ithiri Ruto ni ari Meru na gwika mawirane na kinya na arua akiaria na achokeretie okaire gwika mawirane Rais Ruto akiaria ugete mathina ja maithane gento bakaibanga na gukithiria buru na gutiga Meru na ukaria bwa kung'ana Neli Kithenji ni agutuambiria. Na ndio sababu hiyo leo tuko na miradi kupitia kwa Housing Fund. Tuko na miradi ya shilingi bilioni 20 hapa Meru County. Ni mawera ne baribari ja kureta maendeleo ja kaunti ya Meru kuma kire Rais William Ruto jawethere kiri mathiko ja ithe wa mbunge wa Igembe North Mzee Patrick Ntoinaiba. Mujumbe Honorable Taitumu wa King'ara haria Rais Ruto ugete na ije gwikuberia maendeleo agitariria ntumo wa mutumire nayo ya taito cia miunda. Huyu mbunge wenu ni mtu wa bidii. Kwanza alikuja akaniuliza mambo ya title deed, akaniambia Bwana Rais, tuko na shida ya title deeds Meru, lakini shida kubwa zaidi iko Igembe, na ile kubwa zaidi ya kuliko iko Igembe North. Nilimtuma hapa huyu Taitumu na gavana wenu na waziri wangu Alice Wahome, wakakuja na title deeds 1030 ya kwanza tukapatiana. Sasa mimi nataka mjue zile title deeds za kwanza zilifika, zile za pili mimi nitakuja nazo mwenyewe. Tugeta kiri mirandi ya barabara monontere Igembe na ashigwetete na marietu otawethere. Hiyo barabara ya Kaelo Kamukunji kwenda mpaka Mutwati. Hiyo barabara contractor alitusumbua kidogo, nimemnyorosha
nimemrudisha, hiyo barabara yenu atakamilisha. Akaniambia pia tuweke barabara ingine, hiyo mmesikia akisema, ya kutoka Mea na hata mpaka Bulu na iungane iende mpaka ishike Ndonyo. Hiyo barabara tumeweka milioni 113, contractor amefika tayari, atawatengenezea ndio iwe rahisi sisi kukabiliana na wale wakora ambao wanasumbua na mambo ya wizi wa ng'ombe. Nacio thoko ikerekana ni 24 akiharĩria waki bwa affordable housing na nyumba cia ritwa Meru. Soko tunajenga soko 24 hapa Meru. 24 affordable housing inaendelea hapa Meru. Program ya hostels ya vijana hapa Meru. Tuko na hostels kwa zile technical training colleges yenu, university yetu ya Meru, KMTC. Antuba igembe bakero batekarona nyonta kaire nonto bakenjero ithima. Mumesema hapa hatuna maji ya kutosha, ni kweli ama si kweli? Hapa Igembe inatoshana na dams kubwa ambayo itawasaidia kuwa na maji ili muweze kuendesha ufugaji, muendeshe kilimo na muzalishe mambo ya chakula, tupeleke taifa letu la Kenya mbele, tuondoe aibu ya njaa na tuwe na pesa katika mifugo yetu. Gavana Mutumari na bokuga bori watu akerwa state lounge Meru kana tueta Sagana. Tuakerwa Meru kana tueta Sagana. Tuakerwa Meru kana tueta Nakuru. Tuakerwa Meru kana tueta Mombasa. Iba nabakuwa your excellency jenga state lounge Meru. Kanyene Kawero TV Mbeta Nele Wakethenji. Siasa cha Meru ni chionekete mamburene za mathiko ntere cha Igembe North na aria bonekete wiki ya migambo ya gisiasa kireitwa akiaria Antoniawe augete siasa ni chitumite anto bakagaukana kinyabari na tharike mwe nwe Kathuri agikira ngabana Mutuma na kumugweteta muntu umbite kurita ngugi mpuro abore akioneka kutharikira bonene mutongeria wa kiama kia PNU Peter Munya. Edwin Gatobu ni agutumenyithia. No mambure na jaja kunogokia mzee Patrick Ntwainaiba ethea umubunge wa giciko kia Igembe North Julius Taitumu akure siasa ichi cia kaunti ya Meru na muno gitine kio ngabana igwete monki aria ngabana agatene kireito murungi noro kuga ngabana othe ichi Mutuma Ntwithinki ja mwana wawe akuga na bwiri kugwatiro na muno ntere cia Igembe bare ibo barete gikundi kagita gaka. Sisi huko Imenti hatuna candidate wa ngavana. Tigania hakuna candidate ya gavana. Ninyi mko na kelele yenu hapa nyumbani tu. Mwadhani akoboa ngavana. Alafu linga yituma kiai. Kabo na siasa ilisha ntuntuguru. Muntu arumwa na kolera atona kugitatea na kolera. Tafadhali hiyo mambo mbaya. Na mubunge otigania istimporo abure oneka ikumira mutongeria wa PNU Peter Munya noro guchwa gitiki wo kairi. PNU ponyoka na nini na uongo, ponyoka na nini na uongo, ponyoka na nini na uongo na ukabila. Eti ya kwamba mtu asema kwamba antobetu patiania poke kuna kategeta na Igembe ango bwalenga into antupatiania amwembere kariti atawe akwere mwaka ya 2017 akwa mwaka 2013 Meru ni amariana. Kwa rutaro Seneta Kathuri Murungi oneka ikuinyeria ati Mutuma na kumba na wate chwa gitike ujora arari agite araisuiria Ruto akimukadhi untububu. Na ile kazi naona akifanya mimi naweza kupatia leo 8 out of 10 kwa alama ya 8 of 10. Wengi wetu tulikuwa tunataka kukalia hii kiti mwaka huu wa 2027. Hasa mimi Kathuri Murungi nilikuwa nikalia hii kiti. Nikuombea hii kiti yako. Lakini nimeona wewe wakati tumetoa yule governor alikuwa umeshikilia steering ya Meru vizuri. Senator Murungi, mimi nakwambia asante sana for being a selfless leader na kukubali ya kwamba huyu mdogo wako kwa umri anaweza kuongoza. Ikagitana kare tongere baba tumete maromba kathomba kire rais wa Nthe William Ruto. Give these people of Igembe a mega dam so that they can all have water to serve the entire
of Egembe region. Hapo kwa security tu kidogo, ukirudi pale uangalie, ufunge hiyo mwanya kabisa. Huyo mtu anatusumbua kwa sababu Kiraitu amesema hata wakati wake ilikuwa na hiyo kelele. Na mimi mwenyewe nimeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba tunakomesha wezi wote, kwa sababu sio vizuri miaka 60 baada ya uhuru bado tuko na ujinga wa kuipiana ng'ombe. Hiyo ni upuzi, inaturudisha nyuma. Antonia Weru Wikendi, ni Edwin Gatobu. Siasa cha tutam ni gwete Mwangi mamburene za kuringeria ethe wa mubunge Julius Taitumu aria nkuruki ntere cha Kaelo Egembe North bakiaria no gambi bomwe abunge ba Meru na siasa bange bario Kiraitumurungi baugete Meru ere murengone ezwa tutam na bagatigira Rais Ruto ni agochoka ndene otongeria 2027 ne nthuranirite riboti ije. There is no election which Ruto has ever lost. Hiyo miaka yote tangu ingie mpaka sasa, he has never lost an election. Kirima thikone ojajaja ethe wa mubunge Julius Taitumu aria mwanya ibonekete gukatha bonene Rais William Ruto bakiuga Meru yonthe ni tutam. Do you think Ruto is so foolish? At the end atakuwa one time waende nyumbani. Watu hayuyu mtu. You don't know who you are dealing with. Kama alitushinda tukiwa kwa serikali, my friend, pangeni maendeleo kutoka 2028 mpaka 2032 mkiwa na yeye, because hiyo ingine ni kelele tunapiga a few months na hakuna president hajapigiwa kelele. Na wale ambao wanasema Your Excellency eti wewe ni one term, wasome historia ya Kenya. Hakuna rais ambaye amekuwa one term, hata wale ambao hawakuwa na bindii kama wewe. Kulikuwa na ugonjwa kidogo ya one term, lakini wakati huu tembea Meru mahali popote ni two term. Your Excellency, sisi hatuna mambo mingi, hatuna story mingi. Watu wa Egembe ni two term. Mnataka maendeleo ama siasa? Hebu acha nuone kama ni maendeleo. Hapo ndio tuko. Bakiuga ni muchiario mwega wa Kenya na ground ni kwaria uma. Yale mambo ambao unaendelea kufanya hapa Meru ni yale mambo haijawahi fanywa na mwingine rais ambayo wameenda mbele yako. Wewe pia umekuwa mzazi mzuri wa taifa letu la Kenya. Kuna watu ambao wanataka kuwa viongozi, lakini mtu hataki kujua kiongozi ni mtu ambaye anajukumika. Kuna watu wametembea hapa wakisema wanasikiza ground. Sijui kama wanasikiza tu porojo, lakini sisi wa Meru tunaona ground. Nkurukine baitete kioneki kia mwaka jo 2032 mono bakioneka kuigeka Profesa Kithure Kindiki. Umetuonyesha upendo, hata ukatupatia makamu wa rais. Ni upendo usio wa kawaida, Your Excellency. Tunasema kwamba Mheshimiwa Rais, wakati ndio huu ya kwamba usika wa Meru na mkono moja. Na hapa uko na viongozi, ukiangalia ma-PS wako wanakupigia debe, ma-CS wetu wanakupigia debe, gavana wetu anakupigia debe usiku na mchana. Kwa hivyo tunalinda wewe, tukilinda na kijana wetu. Kwa hivyo ingazi yako tutailinda usiku na mchana. Nae 2032 ikifika, kwa sababu mimi naambianga watu wetu miaka 5 na miaka 10 ile mingi ni 10, na kwa sababu tumefika sasa 5 ni kama inaisha na unabakia 5 ingine. Ikifika 2032 na sisi tuko ndani ya Maureen Kinya, Weru Wikendi. Rongo abudharime. Kirirwa rero turwantukuya narwa turi kuria uri na witikio thirikari ya Rais Ruto ikaingia mawira nejayo kiria Meru na tugitegera ruterero wa Facebook nwithirite ugitutumira maoni jaku mwanya Alex Nduari ugano nawe Haron Kamau akauga kabisa misigi akauga yes, Josephat Mugira akauga not at all, nawe Jafet wa Mushiri akauga stories za Jaba Ruto much more than the manifesto had stated. What a president. If this country had a president of this kind in the past years tungekuwa mbele zaidi. Ozo nawe aritwa Tony
Taton ankatho cha mwanyi gwetana mena kwithirukiaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria itana mbere na nkithirwa nkithoma maoni jaku. Narua akoroba imenti ni bezete amwe na kutharima JR Marete uria ukurwira agitikio ngavana kithurano ne twitite akiaria nyuma ya mambura za JR augite ari tayari gwita Meru yonthe akiromba kura iji aria ugite ari na wetikio ne akubwira buru kire gutongeria Meru tangavana wayo. Bobo nitabura tukumenyithwa ni mwandiki wetu wa Nteto niwe Mutugikare. Muthenya Joanarua Kinoti JR Marete na mukirete itharimo kumakiria kuruba imenti bia kurwira gite kiongabana Meru kithurano ni twitite kia mwaka jwa 2027 kiatho kiria giothithikite Mburi Cultural Center. Kinoti arothegea mwathani aromwendera mwire ni njira ciao igeta ciegeri njira ciao igeta ciegeri yetwenere Murungu Baba Mutana na Kirundu Mutheru tukauga Kinikiro tukauga Kaimba tukauga Giteje areta na mbere agikuonekana ira magita jonthe na agakurugurira njira na kurutugeni thai thai thai. Akiaria JR nyuma ya kwamukira itharimo no gitari tayari gukandana na pinzani bawe kiri kurura gite kiakiuga wekere atithithia ni siasa iri na marumi. Uni wira ne bwako aki turi aja ntuku ya narua ni ntiburinga nthiguru ngachiumye muno na nontu na nditeka bwuga abo anengera gite kabo ambira ngagichwe kana tubwambira ojogeria nkairi kabo ambira ngagichwe ngakindane abange wankamba kinde eno ndakayo ni oteke gwa nande ni ochamba bwambikira ntechiyogora nyuma mbona je kande ninka ngethero nkemenya aburi yo muthiene kumane na mukariri gitu wa kiama kia Jubilee Meru kiama kira JR arungi nakyo na ugite thaiji Meru erenda mutongerio mweru na tibaraba twereku tubatwe tugukara thinene nyingi sana antu bara bena nkoro cia guchienda bate kwenda mwana o muntu ungi muntu arenda akario hau inya itithwe goro nare arenda okinya nthi akario ariko kote mutongerio ngi uri nthi goro ne ya Meru Kameru etethero na atongeria bena mathugania meanya kakwena nde injemo kana ijire cieri cio igatura itongeretie Meru ote marinya atigete akiuga ijo atete kuthika ote gantu atigete akiuga na ngunyuriri kwatete kungunyura kagitatia kathirekera kaka thoma mantu jame rwathithie mantu jame Kiripotera ndito cia weru wikendi reakwari etwa ni Mutuge Kare ngeta na mbere na kumenyithia Nteto cietu musiasa na uria wonanitie kwenda gutwika rais wa Kenya Ndagitari Fred Matiang'i augite akenya na ndi batina wetekio na nkiama ya ithurano na mianka IEBC bobo augite bumanitie na makarika jareza kuoneka kiri kampeni cha Ol Kalau. Ritamwaniki na riboti iji. Ndagitari Fred Matiang'i ni orutete mavitia uria ruvonge rwa IEBC ruratwarithia na mbere kampeni na kithurano kinini kia mwena wa Ol Kalau. Arauga kuri na ciiko nyingi cia kuvaka aikia kura kuma kuri mwena wa thirikari no ati ruvonge ruru ugutire ikinyomosete. IEBC is watching blatantly when the government is engaged in historic bribery and vote by history. It has never happened in Kenya. What we are seeing in Ol Kalau is sometimes you wonder whether it is a government that's desperate. I don't know why this government is so desperate to win that seat. They are so desperate that they are doing incredible things. I mean, all of you guys have seen them. Mattresses, gas cookers, what have you. And what they are doing, the level of confidence in them is declining. I want to say this boldly. The level of confidence in the IEBC is going below average. Goko riu akiugaga wana kithurano kinene kia mwaka tuthiete gitigakorwa kiama na waragania wakorwa ruvonge ruru rwa IEBC rukathi na mbere uguo. I want the chairman of IEBC today to remember Mr. Samuel Kivuitu and how this country got into trouble after the 2007 general elections. What confidence can Kenyans have
that we are going to have a free and fair election with that kind of IBC. Kwa room wajiulize. They are walking Kenya to a crisis themselves. Broad daylight. They're walking the country to a crisis. Because if they don't manage the election, if what they are doing in Olkalau is what they are going to do during the general elections, God forbid. I mean, how? What is going on? Guku akiuragia a Kenya gukorwo na uvoreri wa riria atongoria a mwena wa uregani marevangani uriku makarugamia giti kia muthamaki wa bururi. At least there is one thing we agree, which is a foundational principle. Kenya wants us to be together. Kenya wants us to be united. Kenyans want us to be united. That is very clear to everybody. So we are now approaching that subject or that perspective from different perspectives. And we'll get there. Don't lose hope. And no one should be worried. We'll get there. That's how this process of coalition building happens. Study. Areti miario ino ari mwena wa kanitha wa SDA tauni ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Itana mbere kurumira nteto cietu tugicokera tukabumenyithia gitumi akariba kiroja bakwithirwa bagiteta. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi na oteko chenjia Botwaja gaira bitego tutethia neke. hai tokoraga Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. ngurachagwa na guchenga iguchenga Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na ote abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi.
This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwa nguku ciaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngacianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwa nguku ciaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui bya nguku ciankara na bya nguku cia kuthinja. Bwaja thatu tigira nguku ciaku ni kona rojuro ruingi na rutheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raidhiria nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo jibu ndogo sana. Leo wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Hiyo Joy Max Animal Feed. Turudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Ngoko gwatogeni oringi kirinteto chietu cherutha ithatu ngichokera na chionkuruki akariba kiroja wodine ya Bogeta East ni bonanite muthuro jwao ne wagibwa stima ntere uba kiaria baugite kwa miaka batwire mundu ne na mawirane za kubekira stima za taingwa bakiugabo ne banogi ni mawirane ja orongo. Fini asimana na riboti taridia. Riba kiroja wandine ya Bogeta East nibonanitie kwaga kwandirwa ko ne wagibwa stima nteri ontobogwete ni mawira ne bethera baikairwa kwa kaita ende yatinga kwa tora eje atutora atwe na thina inyinge jire na history ndaja especially twambereria kwa GTT4 kwikirwa stima o 2007 atongeria bakeja bagatwa promises lakini batiojoragia manto jaja batwa werigero bo bwinge ba jakinya bambiria kuthimara tugekerwa transformer lakini mwankana ande itokinyetia nto ago kaburotha kaburato twira tukabite nonto auto kinyete totiomba gukaramea tukuona ni haki yetu kwithira twina stima tikere privilege nonto mbeca ira ciekaira stima itia Kenya yonthe batariritie bethera bakiringa iratungeria kura baina wirigiro bakuthangikirwa ndi onto bobo tikinya naila Mwesimiwa nezeti aja ojo aratoera sandira kiaratoera akatura transformer turamiona ya yeye ya kiroya tukalia katu party ya nduguru yetu e Kenya na ndika tukuria antu bau banene bau tuthuraga ri ni ata borere tu ba otwe Nyaraba wete tistima kidina ende kinya barabara ni mpanga na bobo kaumyo gendi bakiori atongeria bonende kubathangikira kwa gao bedera baichinsa kiarutwero kidurano ne twitite koko inyandira inya biashara oteringa oleta mtu abikibiki akakwera hapana
nongo ndia 500 ugaitako utenjera ntukwenge mieri ere methuru mwakorwa kwa ajitwe mwikeje jimitari kaburuka ndacoira ume bura kaburunga ari kaumira barabara ene na ara uria nuntu bwanjira kuthuka tobaba ibo baba umarete na mathigi bena thine barabara batena mtu akobatetera kana kubona na inkarete ngekwiraga mutuma ngabana ogwe cokia anto bara monitoring beje batega barabara naja MCA kabo kwa area are ni duranira anto bakiro ajana arweraro bakuga na kaure emwe batakuona kinya ntuku emwe counter assembly obaikiretie mushwane joko batetera bona stima are ni duranira aru anto bakiro ajana ro bakuga batakuona counter assembly okiaria manto ya barabara ciao aro ni duranera na aru anto bakuga batakuona kinya ntuku emwe okiaria manto akithomo kia area ya Roa Zone. Phineas Imana Ndeto Cheweru. Akari bachi ya Kithini Junction ni bonanite kwaga kunganirwa ni wagibwa mirandi ya witi na mbere ngerekano kwaga ngugi kirindu kimbithe wagibwa tungata bukubatara bogima bwa mwere wagibwa stima na jangi bakiaria baugite ngerekano wagibwa stima ne boringithite bonene uturo bwao na kubachokia na nyuma Makena Mbabu ne agutariria cio. Kariba cha Kithini Junction bagutariria gutigirwa nyuma kimaundu mauthi na mbere ario wagi wa stima na wagi wa cibitari mbega akuwe stima getio getiere kinya cibitari ona anto bakaeta bora na bakakora sibakegeta bora go muntu akagwa nthiguru otie muntu era gwa cibita ona ndawa ya kogo kana mwanki ukathira mbaya gutwira tuchora twetumbikira ni mwanki kumbikira mwanki bakegwatithanie kura au ni onomba kanagirwa kabisa gatukirako ingatuka na ambi yogo no kathi wera ntuka utie yogo ekia ntundu ena enwe kariogu gane mwere nio anabakwa bakurukagia bathite cukuru utiegeta mwana bakoya bethira anto bakariaga anare baibega no wendo watwikiana bakuthuka bairwe stranger bachokia baugetia rwero gatirwa kagwa nthiguru awange gakuringwa njara kweno tedio ntina cibitari akubire ni batariritie antu baria bakwenda kwiga biashara igutumira stima ni bakuthina bakithi kwiga biashara guntu kuraja nio ningwa ndina mwana gwenjaga na kinyochi kinyomba no lakini ationa kwenja inyomba ndakomborie kabauni mwana athi kwenjagera nogo mwana ojwe ndino tedio kire mwana oyu kanu akakuthangika kithangika na ogo benjaga na baumaga bakathi kwenja murambo mbogo bakauma bakaikwenja gatunga nonto bakwaga stima kwanja inyoti na bagorete yoko bakaiga nyombaga bagakamata muntu akathia kenjera na stima ire akayaga wagi wa mawira kimbeo mbithini thina ingire bakwitho bagikurukira baratuthomithagia goko bationa gwira nonto rimwe batithukagua nonto bathomagira cukuru ciana ikwaga mbeca na tharaka no kathomeraga ogutharakaga ogutire iji kuona nyamura na turirikane kagita karana bathoma atuthukirie kinyetu ogetwa kauria na nabaga na bathomete gituo ta egu Kithini ni bauritie atongoria bao kubarutira wira kethwa bakiendaga babanenkera kura kaire nturugamirwo wogu baturugamerie utie kura tutonete myangi cia Kithini atongoria betu bamugitongwa murugara na bau bangi bataya bajaga bakoroka direct batienda kumenya ende tio cia Kithini turaugire kura cia mwanka tutibanenkera na baro data nonto wambi bwa kuthina nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu Naru akiri gichunche kia uria ndagitari mutaramu ni agweta na mbere gutariria gukonia menopause. Menopause pia ni kireta micro changes cia mood shifts. Mood shifts na cio itarira micro atweka mood ciako ni change haraka. Pengine atweka rimwe na utweka akawa na kuthura haraka muno. Kana rimwe atweka na utweka anxious. Kana inyoko micro utweka go into depression. No changes jana again no menopause no kuikeya pole pole kidogo
na tuka mtu atiko realize pengine na kuona ake overreact to a situation na tuka na utuka irritable kula gantu kanini au tuma adhura mono agena bweta kwerawa chenjira ikoja noiwe ikiya nuntu wa menopause. Another change ni kwewa omba kwewa atiko na kwa akiriganangerwa sana manto kwa pengine kwe into korothaga kana kure into ko wagereta waigera bantu utiomba kuririkana iko waigera kana no nyochwe waterete na njara ino to kwa neoni watuka kwena forgetfulness kana memory loss ino ne ono ituke tika kwere orionde lakini kaito tu ne woka igachoka kaire na rira ya tuike kaun wero artist oburite kumenya bura umba kuririkana kuririkania manto kinya pengine kuandika bantu kenda umba kuririkana. Another change ila yeya na menopause ni kwethera womba kuona changes kimwili bura physically ukwewa ukari womba kwewa pengine wale na very small body size lakini bura wakinya menopause atuka kwena changes ya mwili atuka nuko gain weight nyoto kuwa pengine wale a size 8 kengo lakini with time uko gain weight na watuka maybe size 16 kana 14 ukona ni just something happen over a short period of time. No again no yana ya monono ntuba kwa no ntubura metabolism ya mwere wo change ya watuka kinyare mwebura waruma wareja tuidio kidogo na okonyera lakini ndere watuka uruma kidogo na still kwa nuko gain weight otinyoka wotiko radio bingi ino ni ntuba kwetherwa metabolism ya mwere ne change obura mwekura ukura kawo approach menopause kana arikia gukinya menopause nirio kona mono kotio tukwa gain a lot of fat around the belly then kana kwa wale na big rice watuka nikonyia non fat ituka deposited around the abdomen na kwa wena a bigger waist than before. Still kinyato kera ya kemwere chinzenge yoka ni kwethera muscles cia mwire yatuika ni kunyia pengine nwari na big arms kana ikotuka muscles ni kunyia na instead watuka ifat watuka deposit on the side of the arms iroko na mwekura kiro pengine na arms na kari like wings and that is just because of the fat deposit that you appear on the arms. Brian Thuranira uria ni mutaaramu wote abwa Kinandi ni ataririte kwiza kwa mogaruruku zaria muno za kumenyekana na chomba ta AI kana artificial intelligence kiremikarie ya Kinandi. Thuranira ugite kinya kwiza kwa mogaruruku za ne kugarurite bonene uturo bwa Akenya. Brian Kimathi ni akurikithia chio ni kagita kare teknolojia ithirite giukira muno na gutumirwo na wingi muno wijibwa kira kijikene ja AI na ndi Brian Thuranira na ura ni mutaaramu na muthondeki wa michoro mwe kumana na umbani bwa teknolojia iji akigweta gitumi gia ntugwitane na kagita. AI ni technology ira ina uwezo wa kuthogania ya mwanadamu ikaritango ya mwanadamu na kwerwa kwa undene. Thuranira akeresera njira imwe mbuthu muno irechichitie mantu bunene kiri uthondeki bwa mbica iji na ara gukurukira thimu akina mitandao ire batere kwa urahisi mtu akethira akiona mbica na miandiko ire kwenda na njira enkui nkuruki au kabere ukiangugira mtu akirita ikarita yeyongwa ikajukia ngugi ikarita ngugi na wingi ya gutigira gantu kanini na ya kwa marifa ya maingi miakera tumitera tutirare twitha twina AI katwa ile onto posters ira chia politicians kana antu ba siasa mtu siasa ke ya kurengo ndondi tera posters chia kwamba poster 50 wamwe ya ntu ko inyawa mwera mpantu ko ithato chio print posters yu lakini yonto ya thaito ina AI no serve customers baba inge na ndaika inkai baritera ngoge nyinge antu baba inge
na ndaika inkai ni untu amwe na uwa kuga bujene na rutere mwaruti bui ni kwithirwa mantu jamwe jaria jataurine teknoloji ni muntu athithagia kona mbesa indi amwe na bau agitegera bura bwega bwo kuroria ngugi tukarita ngugi cietu na njara twabaritira ukarewa lakini ende thai ya mtu noete akachirisainira post kia for example alafu akuretera owa muprintera so by that fact umenyere ende ko ngugi already ko mtu aritariti ngugi ne kidogo watweka borora hani daily utumba kwa ndondo inge bagea mtu ene nya posta ya wabwithetie no ukumemeta akabwithia posta akuretera wende watweka ya ine designere kwa muritera ake so nya uko na shortage kidogo mianka ijite gukethera kwina gitumi kia mwingi kumanya gutumira teknoloji ji bubu ni kuringana na Thuranira akiuga kwina gitumi ya gwitania na mantu jaria jenderete miaka era twejete ni mantu yakethwa yachenchetie sana in fact urakethwa tena skills cia ya ambayo ikothwa outdated kidogo nonto ndere expect miaka era yete ojabura bora mtu egi field ya IT abati wa fondi thimu no mwankethwa ya fondi skills cia artificial intelligence nonto ogethwa tena skills cia artificial intelligence otege ntoka wethro okiomba kubwithia okethro otiginetha Thuranira ni umwe wa nthuki mbithi iria itonyete kiri sekta ya teknoloji na njira ya mwanya na kiromba nthuki mbithi guciandika na njira ije nkuruki kiripotela nteto cia Weru FM kuma Tigania Mbita Brian Kimathi Kirimikire ya narua turiaririria iratu bitetie Tabio Hills kiri anabari. Mikire ya narua ni iratu bimono mware bietawa Hills. Hills ni iratu biona mushino jo muraja. Biekana yerwa na marinda ja maraja na nya turinda tukue. Ende ukarogeria gwikaniria kibande kurigeria gukaraja nyomo itagwa ostrich. Njira imwe ya gukiria michetho maturene musiasa kuma Tigania West ndagitari Kubai Kaberia nejete na tournament area mworoto jwajo ni kumenyeye wa bianthuki mbithi na kubiukiria ni aria nande akinyite ntere cia lembene kenda kuruguria michetho ije aria achindi bakethirwa bakiamukira iyewa mwanya mwanya kukuza talents cia anabetu barabatura baechethano ndo anabetu bendete mukire muno Tigania West na purpose ira nene twiniona twariti na FKF na nubona twina Ken neki member wa FKF twitikaniritie tuwithie team imwe ya Tigania West kilidis na kime na antu baba tutethia gutwa sponsors betu nikenda ana bara betu ba uchetha baya kwa kwenda guchetha bubo ya nonto ana buto ke yo best post kima ntwa mibira tuki yo best post kinya yo ingwe na bwayo so ito kwenda kwira tukichoma kinenya sana nikenda na betu bara talented mantu na football kumba kuona opportunity ra ya wito chetha ya nara wikwa Kenya kere mantu ya Harambee Starlets mantu ya Harambee Stars kana ilabu bila bingi nene tuto tukwenda kumaome ba yo chetha ki tournament yetu kurenda Tigania West Kongwa nikenda tumba kukuza talenti chao. Nashukuru daktari kwa kuangalia maneno ya vijana, sababu vijana wetu wanapotea kwa pombe, vinywaji, madawa, na wakati wameangaliwa hivi watasahau na mambo mengi. Kadro twina scouting toborikia kuigwa kenda totara the best players both ladies na Kenya men na tukwere ya finals itukubanga kureta our technical director from the national office Francis Kimanzi. Mheshimiwa Dr. Isaac Kaberia Ntato ndo bako kwa platform yetu na talent yetu.
Au ni twakinyira muthezo wa nteto cietu cieru thaa ithatu nyuma ya kagita gati kuraja ukethira ukigwatanira na MC Tash akuretere mubango jwa gwatukanga. Rietwa ni Maureen Kinya, muonanirie to mathithio ni Jacqueline.